sibai ule voin he October ni somni pahni sangni le somni pakhat zirtop ni nia karen ni Nationalities Defence Force KNDF 10 nimin October ni somni pakhat khan KNU te angbokin mipuite mamo tanpuin mipuite thlai thar chu aten seng saka mipui lama dingtlat mipui veng him tu an nil zia an tarlan na thlak chu nimin khan KNDF B210 an social media an tar lang ani October ni somnia in kana boral Chin National Army CNA Sergeant Anglin tina thana hun chu nimin tlalam khan buat sayania ni zan khan vuiliam ani hei hi nimina kan puan tak Falam Township Police Station a Army Fan cheng noi zani le nupui rungha la tlan chuak ta Battalion Officer Lieutenant Ye Yin Tuani Voin chu Chin State lam lo ngai thamasa ila Mindat khochunga Military Council te CDF Mindat laminan kap sipai pani thi in pali an hliam Chin State chimlam Mindat khochunga Military Council sipai te chu Mindat CDF 10 October ni som pakwa khan beithutin sipai pahnian ka hlumba ka sipai dang pali an hliam bok ti hriatani October ni som pako jing lamdar nga le chan vevel khan Mindat khochunga General Administration Officer hand grenade an vom lu ba ka tlai lamdar ru khan Fire Department in kul sipai ta chu an ka zui le bok thu CDF Mindat chu an thu chuan siama chau thu khuwa tangaron chho teng pahni le sipai motor somsari chuang chu October ni som pali khan matupi laman pana October ni som pakwa khan mel somni pathuma riakin chumi hmuna tual chung mi te chenna in solar te bungbel ten ti chiat ba ka sel paruk bob an lak sak thu riatani tuna chuan chung firfiak sipai rual chu Mindat le matupi in kar kong chan vevelan to ti tual chung mi te hena tanga riatani bok Hakha a sipai force zasari vel to in khochung mi then khat antlan chatan Chin State khopui Hakha a October ni somni khan teng le sipai zali chuang chuan na motor somnga vel chulutin sipai lom sa tenen chuan tuna sipai zasari vel anam to ti riatania Hakha khochung in zan hi vel chu silai puak le bom puak ri kara lo thon nan nei na satawangin an in le lo an tan chiat san ringota Chin Baptist Kauran chairman chuan Military Council te hian sa khuana le namzonga min nek chepin an khosa chawani ti na soi Military Council sipai tele Hakha CDF ta chu englai po in kap thai din hunan to wangin mipui ta tan sakho hroi tu tele tual chung pol hroi tu ten sahimna turmun safety zone buat saitumin ma an lameka Military Council lampo in athu chuan anrem ti toni in Chin Baptist Kauran hroi tu chuan asoi Military Council ten biak in halin tum nairana andu na hunan in kuldan te chuan sakhuana le nam angzonga boina kalpuya Chin mi te nek chep an tum dan chungchanga Chin Baptist Kauran Pastor Dennis ngun thon manga chuan anina taka chuan andu dan danin mi an mana mi in alutin an suwa sama biak in pon poi salwa tum nairanin mayan hala an in kultakan hu chuan kaini lama chuan kan soitur om chu kan soitoa an ni lamin an zom chuang lawa kan ton dan chu sakhua nam in mu sidna in ngai nem na kan ngai ani mipui an thabarin an chi ai toa silai le bompuak ria wangin an tlan seto bokani khochunga in sangkhale zariat vela in zani vela omte chun tlan chuak toa nimin lam khan sipai motor somnga pakhat le tengte tela force chu zali velan ni heta omsa tenen chuan force zaruk le zasari inkar vel anni to ang ti na soi tuna hian Military Council te chuan Sagai region le Magwe region lama abai vak nuwa Chin State lama bai puithlak tumin ma ala chhozel ti mu thaya chuti rualin Chin State lama haral thum keng pol CNF CDF le CNDF te po inral ringin an in puach ana sa hle ti hriatani Falam khobul war leibul hnai vela landmine an kam thu Military Council sipai ten khomi puiten hriat tir Chin State Falam khopui bul kaliele Falam inkar kong war leibul kong sir veilama landmine kamani thu Military Council ten war khomi puiten hena nimin October ni somni pakhat jing lam khan an hriat tir ti hriatani war khu a hian sipai kem pakhat omin nimin jing khan Falam khopui atanga sipai somthum vel ke in an sukti hriatania war khomi pakhat soidan chuan kha chanchin kha thu dikani tukin jing khan sipai ui choten khomi puite kovin min hril tuma fe konga kal su metal rota chau kal ro kong sira po zunzung turin ding su ti in min hriat tir ti na soi fir fiak sipai te hian
var le atanga kalemio lam mel khat huam chung le var ke matanga falam lam pan chhauna mel khat bial chunga len main an kam ti sia tani yin ma pin township a sipai motor injui bayania sipai panga atlem lawan thi Sagaing region yin ma pin township bom bue kholom let pan khobula october ni somni pakhat lai lam khan military council sipai motor injui chu boma bayani thu ria tani boma bayna chu lai lam darli nusata ni in bom voi thuma puaka sipai panga aitlem lawan thi thu tual chung mi tenan soi chutianga boma ben to nuwa military council sipai lam chuan silai an kap puk le vak vaka let pan khu alutin chen in pakhatan hal chia civil mi pasari po pho in phenna anga mangin an hruai chuaka anu an chuale ti ria tani sipai motor injui chu mungyua lamatangin mungyua yachi kaliwa kongpuya force somriat velnen thuang thuma intenen an kala boma beitok sipai motor injui chu pathum ni in teng pakhat le sipai ho chuanna trak pahni ani thu yinma pin pdf tenan soi ani chia insight chia ramripel military council sipai te knl le ten kapin parukan thi Karen state chia insight chi township tangsung khua october ni somni chundar sompani vel khan ramripel kal firfiak military council sipai te chu knl le sipai tenan kapa firfiak sipai parukan thi thu knu ne na in hnai vai tak pakhatina soi KNU control area chunga lut military council sipai te chuan motor pakhat mangin ramrian paltlanga chulai hmuna duty brigade ruk battalion somparuka KNL le sipai ten loka pin firfiak sipai parukan ka hlumba ka silai pangan lak sak thu ria tani tangsung khomi pakhat chuan military council sipai parukta chu an motor ne an ramri pelin an ron luta in kana chuak zui boka military council sipai ten khochung mi te chunga anon thung rul kan hlau hle ni asan chu hetianga thila thlen chuan khomi te manin an soi sathina ni tina soi ani karen ni kaya state chunga military council sipai te boma bayan ni nimin october ni somni pakhat khan karen ni kaya state chunga karen ni army KLA karen ni nationalities defense force KNDF tangkop tele military council sipai te inkana tum thuma chu athu KNDF news and information department ten thu chu an siama KLA KNDF tangkop tele military council sipai ta chu bola khe township nan phe khua police station bula tumkhat chopin kong khopona tumkhat phayu so township thale khobula tumkhat avayin tumthum boma baile inka tonna chuaka military council sipai ten lai puikap chuakna salhe ma se military council sipai then khatan ti ba ka sipai motor then khata chiat thu chua chuan tarlan ani chutiang bokin nimin october ni somni pakhat laidar thumvel khan loiko university bula boma puaka military council sipai pahnian thia tlailam daruk vel khan military council ten dimoso township police station bulvela om kothen khata laipui antong pong ka chiam thu anjiak telbok ani pi khua damdoi in puikong thuama tanlan gate chu PDF ten bomin sipai pani thi in parukan hliam pagori gen pi khua damdoi in puikong thuama sipai battalion number zakwa somnga pakua bula tanlan gate chu october ni somni pakhat zandar sari lemni somni pakhat vel khan PDF underground guerrilla force PUGF 10 bominan baya military council sipai pahni amuna thingalin paruk aya tam an hliam thu PUGF chuan thu chuan siamani P township chunga operation chu chaktaka kalpuini dona wangin firfiak military council tenena thokho lo turle athlop zonga khosalo le anni nena in koma anbul hnai om lo turin PDF 10 mipuan cha ngal bokani military council te in kulna singkain township yuabu khopuya yuale veng hall chu boma bayania military council sipai somanthi nimin october ni somni pakhat jinglamdar ni vel khan Mandalay region singkain township yuabu khopui yuale veng hall chunga inkul firfiak sipai ta chu chause PDF 10 bominan baya firfiak sipai lama mi soman thi thu chause PDF 10 thu chuan siamani paunte a military council te inkul na mun bai ania mi panga an thi pagori jen thlanglam paunte khopuya tet pau venga firfiak sipai ta luta omhunan khorna inchu october ni somni khan bayania military council sipai pangan thi thu tol chung mi ten hena tanga hria tani chu inkana chu paunte township mi puiweng him tupol pagori jen PDF southern regional military headquarters sub battalion te thil ti ani thu
Paungte Township PDF ten thu chuan siama Paungte Township PDF zinga mi pakhat chuan tet po venga military council in ngana in chu kan sipai ten lu chil thutinan baya military council sipai pangan thi kan sipai te ero tuma thi le hliam omlovin lotling takinan tolson le thei ti na soi ani Pumphiu PDF le PRA tangkop te baya wangin Pumphiu City Camp Commander telin anhung zui tu mi palian thi Magwe Region Pumphiu Township Seuto le Mazali Kong Inkar miau ma chi letan khwe pangana topa Pumphiu City Camp Commander in akhal motor pakhat le sipai motor pakhat chu October ni somni zandar som pakhat le achan vevel khan PDF tangkop tenan bai thu PRF tenhen atanga hriatani chu inkana chuan Pumphiu City Camp Commander in akhal motor chu chheveka Commander telin motora chuang mi palian thi thu le anhunga kal sipai motor po bomina fu thu hriatani he boma baina hi People's Revolution Army PRA le Pumphiu PDF tangkop te thil ti ani thu PRF ten anthu chu antar lang ani tathonga USDP member pakhat ka hlum ani Mon State tathong Township Poto Mukhua USDP party member le Wenglal hlui ni bok ucho uachu nimin October ni somni pakhat chomadar som pakhat le achan ve khan an chena ina dorang ha lain mingshiat lo ral thum keng mi pani ten bai ka kalin an ka phlumti tual chung mi ten an soya an ka hnuwa mun thuman ka na hliama wangin a hmuna thi ti in tual chung mi pakhatina soibok an tha tak ucho u hi military council report petuania wanga an then fai thu tathong township mi pui veng to pol le tathong special operations force tangkop ten thu chu an siama chu ba ka mi pui har sana thlen tu te le military council support tu te an then fai zel don thu an soibok tathong township a hian thu nei non lak nuwa military council taruat venglal le in zalal mi pasari an lo that to ani rengun hlain township a military council report petu tan uwa ka hlum ani rengun hlain township veng som pathumna a military council report petu tein uwa chu nimin October ni somni pakhat tlaidarli le achan ve khan hlain tiri miang rail station bula rengun urban revolutionaries RUR10 voini an kapa abekale angonga ka fuin ahmuna athi thu hriatani to chungmi pakhat soidan chuan hepa report awanga ban tok hi salai mi pariat ayatlem lo ani to military council ten hena a report thina thla pola thin taxi service anga omin a en thlachin tina soi mayangkong township veng nina uba han konga nimin jing lamdar kuavel khan tual chungmi panga mipa pathum le maisia pani manan nia maisi pakhat chun chuale ti hriatani kan balu township a piusothi pol hruaitu pakhat ka hlumani Sakai region kan balu township yidwe khua dalan piusothi pol hruaitu mi pakhat chu October ni somni jinglamdar re lemni so panga vel khan silai ka hlumani thu tual chung mi tenan soi ka hlum tok hi kumsom lemi ku po to tia ko ku 19 ati hriatania ani chu badam chin na tur a boipui la ka hlumani thu kambalu underground water polin thu chuan siama ani chu khochung mi te sipai man tir tu ani rualin khochim lama piusothi pol roi tu na thoka sipai ta pek tukuli kengin khomi te vau thina party in an lo wangin a unau pa ngei po man tirin har sanna siam thin thu khochung mi tenan soi ani yidwe khua chu sipai ten vai ruklai an lu chhuwa to a khochunga NLD party mi tele politics lama in mangte chen na in le bungrua ten ti chia saka tun thlengin chung mi te chu khua omngam lovin ram hnuai lama an la tom rang ti hriatani Kambulu township chunga firfiak military council te in opna le khochung in rail bol na berman ruwa veng khua administrator te chu dalan anga khochung mi te hek le man tir na bansan tur le sipai hnuai thok office staff te po an hna an la thok chun zom zel dor ani chuan an nun na a mo phorna an lak thailo thu KBU UG pol chuan October ni somni khan thu chu an lo siam to ani Ayaro township te chinchi khua NLD sarkar la ya venglal te chen na intelin tol chung mi te in then khat halania salin chi le phang kata khua po in then khat halani Sagai region Ayaro township te chinchi khua October ni somni zan khan NLD sarkar la ya venglal te chen na in le an then oma afarnu te in chu military council sipai ten halin mai wa pa changa midang te in po hal sakin awain chen na in panga kan ral thu le military council te hian venglal hlui le anai vai te man tumin anjong thina
an hmu thei mai lo wangin an chen na in te chun halta ni ti in Ayaro Township local news atanga hria tani khomi pakhat soidan chuan sipei to kova report tu chu USDP member rukol swethuna ania khuwa mil lo te chu report thin military council sipei to po hian te chin chi khuwa hi hnai boka an ron kalwatan ron hal ti na soi Ayaro Township a hian sipei kem pathum oma te chin chi khobula hian LIB zathum somkwa paruk omin sipei ten reson an thiar chang le operation an nei changa an paltlang na khuwa ni thu tual chung mi ten an soi ani chutiang bokin Sakai region Salinchi Township le Patong area Phongkata Sampia khuwa October ni sompariat zandar sompaniwel khan Phongkata khuwa kongjona tel mi pakhat inchu firfiak sipei tele piuso thia pol ten an hal thu tual chung mi ten an soya an in an hal sakta khi thuni na pong lak ni atang khan thei top chua kongjona phusana saber pol ni in September ni somni pariat atang khan USDP party member tele report petu dalante report awangin akhono tinan tlan sevek ti sia tania chalai then khaten October ni somparu khan an inan ron hozok hlan po in report tu te hovin an report le wangin military council sipei ten an ron song hala ma se tu man hmulo wangin an in te chun hal sakti sia tani So Township Langsi Police Station a police pakhat mi puilama tang Magwe region Langsi khuwa police station a police pakhat chu CDM lutin mi puilama tantak nuwa YDF so le chautu mi puiwe hum tu polin mun him laman thoi thlen thu chuan siam Langsi khuwa police station a private number la 258387 choti ha chu YDF so le chautu tekal tlangin October ni somparuk jinglamdar ni khan CDM zomin mi puilama tan thu hria tani YDF sole chautu pol chuan tun hnuwa silai ral thuam nena mi puilama tang du CDM police emo sipai emo anom chuan an phu tok loman pek an ni baka mun him emo rampon lama emo hruai thlen ni zel don thu an soiboka sipai thunai na do dala CDM zoma mi puilam tang sipai le police zongjong chu sang chuang an tling to ani tang chua zalen zinga mi zachuang sipei ten an man le military council ten tarin chut lighting festival chung tang te chunga ngai na thiam na lan tira a chua zalen tak mi sang chuang zinga mi zavel chu chuan ni hnuwa manzui le ngalan ni thu Assistance Association for Political Prisoner AAPP chuan October ni somni pakhat khan thu chu asiam vo in thenga AAPP in a record dan chuan tan in atanga chua zalen an in hnuwa man non le political prisoner ta chu mi za an tlen to thu an tar langa ataka an man le la hriat mai theilo tenen chuan chu ai pu an tamjok tur thu po AAPP chuan a soya military council chuan February ni khata tanga thunena ponglak nuwa sipei thunena do dala kongzo ta chu tharum mangin an not dara an soisa a an man boka poisoi lo mi pui tam tak chu tan ina akhung zui bokani diklo takaman tok tan ina khung zongjong chu ril ru le taksalama soisakan tok veka ro rel da dik mu anom lo boka October ni sompariata political prisoner chuatak te po man le then ni mai baka sipei do dal zongan omchuan ama an thu boy orto po an ornon bel le don boka zalen na fam ki machuak an ni lo Myanmar COVID-19 vaccine la mi nuai sompanian nom to Myanmar ram chunga COVID-19 vaccine la to za chu mi pui noi sompanian chuan to thu military council nuaya Ministry of Health and Sport lamin thu chu asiama chu thu chu a chuan region le state sangsanga COVID-19 vaccine pek to chu October ni somni thenga avoi khatna first dose la to chu mi noi sari le avoi ni na second dose la to mi noi nga om to in avain mi noi sompanian ni to thu atar lang ani tun thenga COVID vaccine lo thleng to le health department in alei to COVID seal maktadoi ni Sinopharm maktadoi sompali Sinovac maktadoi ni avain maktadoi sompariat ramchunga laklu ni to a China India le Russia ramatanga a thona don to vaccine za chu maktadoi rukchuang ani thu po hria tani chuba ka military council chuan China ramatangin vaccine in venadam doi maktadoi somni pali in leina tur aloziak fel to a chung chu munli a thenin maktadoi somparuk chu ramchunga lalut to a ma se mi puilamin military council rin launan nei tlatawangin vaccine la anatlem hlea COVID-3 in kai chhonna lama chuan October ni somni khan ni khat chungin mi sing khat sang ni zaria somnga pathum endika shikai tharami zaria somkwa pathum muania shikai mu to za chu
za paruk point somkua panga percentage vel ani rualin damdo in atanga dam chuak za chu sangkhat za le pakua vel om to thu riatani tun thlenga Myanmar ram chunga COVID-19 wanga thi to za chu mi singkhat sangriat zali somli palian nia nanna kai le veimek chu mi nuaili singkua zakwa le pakhat anom bok ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak thede chu nia ngai thatu te in sawai chunga lom thu kan soye